Bugün bölüsü mana şu жаңы жылдык кечеде сиздердин кызматыңыздарда белгилүү раматылык куудул сатирик акын Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңген ишмер жазуучулар союзунун мүчөсү агайыбыз устатыбыз Рахман Разыковдун экинчи айылдын баласы Каныбек Разыков. Rahmat. Demek senin sıradığı kaçıncı ayından buladı değil mi? Ellerden esden çıkmasın atmayayım. Ben de buna ciddi tanıştırıp koyun, tanısanızlar dedi. Özünüzlerдің kulunuzlar, Arvin Aydın altısı Dolborunun mıhtı kodul cigiti, kaymanatı Boris Kodul, то есть Tatar Kodul. Kodul marhum Rahman Razıkov atamın alayın dep almay kalgan ayın balası. Kocadıcak farkı olacak aramızda. Oy rahmat. Ушундай корпоративтерди статустан, YouTube'dan, Instagram'dan, Facebook'tan görüp келесиздер. Ал эми биз концертке реклама чаптайбызга, афишачы. Ошол афишаны чаптагандан кийин мен сиздерден суранып коеюнчу, кайсыл жерге барсам суранып атам да. Сиздерден суранычы, ошол рекламаны окугандан кийин жөн эле окуп кетип калыңыздарчы. Сиздер окуйт экенсиздер дагы, окуп туруп, деп туруп астын кармап туруп, дырт деп айырып кетип калат экенсиздер. Sizler ayrılıp ketkenden keyin al reklamanın üstü kalıp aslı çok başka kişideki reklamalarda alıp gelip çaptay verip konsertin reklaması kanıtlayıp gidiyor özgörüp kalat gene. Uşunu baykadın mı sen koca? O men baykadım. Gece Abdulda İmankulov'un afişasını görüp kaldım da. Ne diye жазып deseniz? Abdulda İmankulov 2 bölmeli kvartira kengeytilgen balkonuyla satılat deyip. Ушундай болуп калат экен да. Расул Маматкуловдун рекламасын көрдүм. Мынтип жазылып турат. Расул Маматкуловду тазалаганы 2 бала 3 кыз керек деп койду да. Онысы беле. Мен Самара Каримованы көрдүм да. Тосузам, эмнени көрдүм? Samara Karimованы афишасын көрдүм. Ошо экен. Бак адашып берген да. Samara Karimova Qozu grill dastavkası bilen de жазып. Men özümün afişanı görüp taң kaldım reklamam için. Oşentip reklamanın üstüne reklama çaптап koyarken mıntip жазылып турат. Kanybek Razıkov icaraga berilет деп koydu. Ben özümdükünü gördüm. Qozo Jahbarov itke sögül avız деп koydu. Tınar Akan reklamasını gördüm. Вообще katı koşulur. Tınar Kurbanaliyev 3 yaşar torpak satılat деп koydu. Вообще zorunu gördüm. Ben ustatımız Jambul Kamçiyev var mı? Bunda жазып турат. Jambul Kamçiyev üçün alabız деп koydu. Eğer reklamadan okup gelesizlerimi şunday Facebook'tan, status'tan, Instagram'dan görüp gelesizlerimi buna sizlermenen biz şunday жаңы жылдык keçede konsertlerde mаңдай teske görüştüğümüz kaldan konuştağız. Жаратканына, көрсөткөнүнө şükürçülükтерді aytıp sizlerge dagı bir жол tereң razıçılık bildirip bir kol çay koysanızlar dagı bir жол konsertimiz başlar.